size saba lenhlanhla enkulu sabathola kunini sibafuna Light Machine Gun Choir eyazalwa ukuthi LMG choir eyaziwayo ukuthi yehlabelela ubaba umdala uDr Mqabuwo Nyongo Nonkomo ubaba welizwe nguye ke wasithola leli lizwe laseZimbabwe. Namhlanje laba ababili ama members asekhona egroup le abantu bekhuluma ukuthi bonke bafa abantu baphile linjani. Wona ngubani? Mina ngingu-Gladys Moyo, founder member ye-LMG choir. Sayifounder sinawonye nobaba u-LG Givenali eZambia. Sehlangene lo-LG Moyo, Comrade Richard Moyo, owayehlabelisa bona aphethe abafana abase-JZ. Thina sasingapha esayidini le-Victory Camp. Sezokudala ukuthi uba kunare ulo mntwana ohlabelayo la othose khona umntana ngabe kunguyena ngihamba la lapha ku-blessing nali nina lo singathi ngu-born free. Okay, born free lo ndakababunari nkosila lapha ubambe olukababa wakhe uqhubekisela phambili ikhendili kababa. Sitshele ngaleli qembu lapha ke mama usitshele ukuthi labunjwa kutheni kwahamba njani. Iqembu leli labunjwa siseZambia lalisenzela ukunika imorali ababekululeko ababeparticipate phandle besilwa belwela inkululeko yelizwe lethu leZimbabwe. Yikho kwasukusela khona ukubana kube lentukutsha yokubana sihlabele si-encourage ama-comrades phandle ukubana ande ngokuqinisekileyo ukuze sithole uzibuse njalo sihlabela silandela. Ngathi i-LMG was a part of like recorda ama-historical events awezipra lezaphusizi ngesikhathi sise-empini sise-Zambia ngoba ungathi uyakhangela ingoma ze-LMG zonke zilemitsho. Every event yayisenzakala kwakusiba lengoma, every event yayisenzakala kwakusiba lengoma ihambelana kakhulu waleso sikhathi. Njalo at the same time sikhuthaza ama-comrades ukuthi ayibophe ayihlome akululwe size sithole uzibusi. Khonapho waqala lo mcabango ukuthi kubunjwe ke le LMG choir kwakumbani? I-LMG choir yaqalwa ngubaba uGivenali ngoba wayevele ngomhlabeleli omkhulu kusukela esengakayi empini engohlabela eseToporo esigabeni saseBhayibhridge lapha efundiswa khona. Ungazilalela le ngoma zakhe zikababa uGivenali ziyahambelana lezi ngoma ezazivele zihlatshelwa kungakabi impi ezihlabelela esekhaya. Wayevele ngumculo omkhulu ethanda ukuhlabelela. Laba bantu bonke babesuka eBhayibhridge ku-LMG la lalisuka ngaphi lonke abantu babesuka khona beBhayibhridge lonke kumbe lasuka endaweni ethini? Kwi-LMG njengoba sasisesempini i-LMG yayingakhethi sasihlangene from izigaba zonke zeZimbabwe ngoba lisezambia sihlabele wonarela wayikhonala safika sahlangana khona ngale yayihlatshelwa i-LMG yayiconsista ngabantu ngathi from all regions ezeZimbabwe. All regions babekhona beMtare, babekhona bePlamto, babekhona beCholocho, babekhona ngatsho ngathi ama-regions zonke abeBhayibhridge abeGwanda. LMG was like ngathi i-rainbow. So lapho lina libancane uhamba umncane empini uhamba lemnyembeni. Mina ngasuka ngisiya empini ngangile-13 years. Yeyi abadala basala bekhala. Abadala basala bekhala. Wahanjwa njani wena? Watshaya idaba lapho waphuma nje waphuma mbe wathathwa lapho. Ngathi kwakunomumo ukuthi sekuye eGeneva kuyenziwa lokukhangela nawe ukuthi emva ngapha ubone ukuthi kade kwenzakalani ngoba sasingakunanzeleli but ngelishwe elincane khona lapho umncane wawubona ukuhlukumezwa kwakusenzakala ngesikhathi singakatholi uzinto Amakhiwe kuhlukumeza. Sasikubona kade ukuthi hayi phela omncane kakhulu wasusuqonda ngapha. Sasuka ngaqonda eBotswana, from eBotswana sasesikrosa-ke sesisiya. Wawunomunye unkazana namba wedwa? Wawunomunye unkazana namba owedwa nje? Hayi sahamba sibaningi sasuka siye baningi siliqembu sibili baningi sikhokhelwa ngamagorilla abebeoperator from esigabeni sakithi leqizwa amagorilla yeah. Lafike eBotswana. Safike eBotswana sadlula-ke eBotswana lasuka ngenyawo eBotswana futhi eZambia balithwala. Sesuka ngeSezambia sathwala ngeFramachina sibili yabuya sathwala ngeFramachina sesiya eZambia ngo-1977. Mana sime khonapho ke siyaqola phambili emva kwalokho.